Drage pratiteljice, puno poštovani pratitelji, ponovno smo zajedno u novom prilogu, ponovno iz Rumunjske, gdje sam posjetio grad Cluj, Napoca u Transilvaniji. Lijepa hvala svima koji me pratite, lajkate i pišete komentare. Thank you to the new subscribers who subscribe to my channel. Welcome. Posebno hvala mojoj vjernoj pratiteljici na donacijama. Nakon 2 dana boravka u gradu Temišvar, put me vodi u Cluj, 330 km odaljen grad, koji se također nalazi u Transilvaniji i 4. je po veličini gradova u Rumunjskoj. Kao što vidite, cesta je slikovita i vodi me kroz brda i mala rumunska sela, sve do autoceste koja vodi do grada Cluj. Transilvanija je regija koja zauzima zapadni i središnji dio današnje Rumunjske. U srednjem vijeku Transilvanija je bila neovisno vojvodstvo. Glavni grad Cluj, Napoca, smatra se povijesnim središtem Transilvanije, unatoč činjenici da je srednjovjekovna prijestolnica bila Alba Iulia, a zatim Sibiu. Ime se prvi put pojavljuje 1075. godine u latinskom dokumentima kao Ultra Silvam, iza šume ili kroz šumu,
a zatim je naziv promijenjen u Transilvanija, što ima isto značenje. Sedmograška je dobila ime po 7 utvrđenih srednjovjekovih gradova ili čitadela u kojima su živjeli Sasi, Brasov, Cluj-Napoca, Medias, Sebes i Sjaogora. U kolovozu 1940. Mađarska je stekla oko 40% Transilvanije, uključujući dijelove Maramuresa i Krisana. Drugom bečkom odlukom, arbitražnom između Njemačke i Italije. Dana 12. rujna 1944. drugo bečko priznanje poništila je Savezna komisija sporazuma o primirju Rumunskom. Pariškom ugovorom iz 1947. ponovno su potvrđene granice između Rumunjske i Mađarske, kako su izvorno definirane u Trianskom ugovoru prije 27 godina, potvrđujući povratak sjeverne Transilvanije Rumunjskoj. Od 1947. do 1989. Transilvanija je zajedno sa ostatkom Rumunjske bila pod komunističkom režimom. Cluj-Napoca, četvrti najveći grad u Rumunjskoj po broju stanovnika. Cluj je središte okruga Cluj u sjeverozapadnom dijelu zemlje. Nalazi se u dolini rijeke Somesul. Cluj je udaljen od Bukarešte 324 km, 350 km od Budimpešte i 322 km od Beograda. U prošlosti je bio službeni glavni grad velikog vojvodstva Transilvanije. Godine 2011. grad je imao 325.000 stanovnika, što je nešto više nego godine 2002. Metropolitansko područje imalo je 412.000 stanovnika, sa pregrađima na rumunskom zonu periurbana više od 420.000 stanovnika. Osim stalnih stanovnika, u gradu ima mnogo studenta i privremenih stanovnika, u prosjeku više od 20.000. Grad ima površinu oko 180 kvadratnih kilometara. Središte grada je trg Unije sa crkvom Svetog Mihovila iz 14. stoljeća. Crkva je posvećena zaštitniku grada Aranđelu Mihaelu. Cluj je 1990. doživio desetljeća pada. Na njegin međunarodni ugled najviše je utjecala politika tadašnjeg gradonačelnika Đorđa Funara. Grad je danas jedno od najvažnijih akademskih,
kulturnih, industrijskih i poslovnih središta Rumunjske. U gradu se nalazi sveučilište Babes Bolyai, koje je najveće u zemlji, botanički vrt, međunarodno važne kulturne institucije i najveća rumunjska komercijalna banka. Bio je Europska prijestolnica mladih 2015. godine. Trg u Niri u Kljuju, bivši trg kralja Matije, nulta je točka općine Kljuj na Poka. Sadašnji Pjata a u Niri bio je jezgra srednje vjekovnog grada Kljuja, grupiranog oko crkve Svetog Mihaela. U sredini nalazi se crkva Svetog Mihaela i kipa Matije Korvina. Strane trga sadrže nekoliko poznatih zgrada. Tako je na istočnoj strani palača Banfi, u kojoj se nalazi muzej umjetnosti, i dvije zgrade izgrađene u zrcalu, od kojih počinje ulica Luliju Maniju. S južne strane nalazi se zgrada bivše gradske vijećnice i Narodne banke. Na jugozapadnom uglu nalazi se zgrada hotela Continental, sagrađena 1849. godine. Nakon revolucije, trg postaje glavna financijska trgovačka točka grada. Među brendovima koji su zakupili prostore na Pjata u Niri su Adidas,
United Colors of Benetton, Reebok, Stellman. Istovremeno su otvoreni uredi Transilvania Bank, Citibank, Alfa Bank, Bank Leumi. Trg će se obnoviti i pretvoriti u pješačku zonu u sjevernu stranu bulevara Heroja. Započeli su radovi na uređenju rimskih ostatka ispred kipa Matije Korvina, što predstavlja prvu od 4 faza obnove trga. Pornesc acum, eu dacă mă pornesc la 9 seara, la 9 sau să vin de 2 zi, altceva nu.
Era și mătura frunzele, la Maldiv. Parce qu'elle s'appelle l'église.
două, da, mari. Hai să mergem să căutăm alea. Može Petržan se voli, ali baš trudno. Ja, danes je to več mleka, veš, od mleka pa imaš prazen PPC. Na pol je zaprt, veš. Petnajst lejev je, če sem pravi to malo. 3 evre. 3 evre.